ngoma ndayikodi hose naha nyene mwabama This is where my parents are from. Oh my God. Jesus Christ. This is a church. This is a church apparently. To beating Gahanye. Okay, we're about to get out because the road is impossible. Hey, no water to put out. Mugari modoka. There's people in there. Mugari modoka. This is where my parents are from. Jesus. In the crowd. This is where they get their water, I guess. Wonder if it works. It actually does. Yeah, it works. Amazing. Mom, how do you feel? So she's trying to cover herself because, you know, some people here might want to do harm to her. So, and I shouldn't even be speaking English because they're gonna know. This is where mom and dad are from, guys. Holy crap. This is quite literally astonishing to see. Wow. I asked my mom how we will cope, like, with all the kids that she's had. She has 9 kids. How she will cope at this moment. She said most of us will not be alive because she wouldn't have a way to take care of us, which is crazy. We're about to see the exact house, the exact place that she lived and had to escape when it was time for the war. Kutanyaru. Mahoro. Yambu namaki. Murakome? Oya. Oh, pole. Ubu ni Burundian. Tugende kuhara. Chego ndi yaperi.
wewe ngira ntiwomenye mutoyi wiwe hariya ni hene. Oh, this is the house my mom lived in. This is the house. Wow. She says she don't even recognize it. Ngende hariya. This is the house my mom lived in. It's still up. That's crazy. After 15, 20 years. Insane. This is insane. This is where they cook at. This is their kitchen. These are limes. This is insane. Ana mwebe mwaba ngaha nyine. Oh. None muntu uza kwinjira ngaho harara. Je ngomba kwinjirayo ndoshobora kwinjira ngaho. Harabaye umuntu. Oh. Nabo mu muryango baba ngaha. So ni wambyana. Kutabibuze. That was my dad's mom apparently. Como também? Ndabimenya ngwiki. Tunjire. muri iyo minsi aho watsahaye basigaye barara ngaha ku muryango ngo ninjana amahera aho uciye hangura kira canke ego we horigira mugabo nawe ntugenda uburozi burahari burarenze urongeye kwikwegera yarafimye amahera uwo tuhaye amahera nibiyera kadutereka ni nyene Wow. See? Aha. Nihagire ni kera. Ni hameze neza. Too good. Nagira ngo uri kumirima kara. Magara batwaje. This is crazy. Turagiye. Hari impuzu nakuzaniye tuzoyifuzanya. Ego genda nimwigiye. Mwabirukanye. Ndaryohewe kukubona n'ukuri. Noneka wewe ugira kanga. Jewe nkwirikira ndi wa gatandatu. Nkwirikira Janine gasanga umuzi. Oya nzi. Arine. Ari rero haza Vensa. Nabiya. Uramuzi ya Biya. Rero hatangura Vensa, hagakwikira Arine, hagakwikira oya hakwirikira Sofoni. Sofoni uramuzi? Yego. Yavuye ino. Hagakwikira Sofoni, hagacakwikira Abiya, hagacakwikira Janine. Wewe ngira we ntawuzi. Irindira mundindire gato. Hakurikiye Janine, hakakwikira jewe rero, jewe nitwa Pere. Ngira gatandatu. Gatandatu. Hanyuma rero hakurikiye ntuzeye jewe, havuye jewe haca haza ubundi yitwa Alphonsine. Abo ntawo bumenya.
havuye Alphonsine hakaca haza Shemi. Shemi. Shemi n'umuhungu yavukiye hariya mu nkambi nawe. Havuye Shemi hariho Sonia nawo. Sonia ni wene wa nyuma. Arine nabiya. Oyaye. Bibereye ngaho nyene turabana hariya. Mbega bayagiye. Ndaryohe kukubona. None ko namaze gupfa. Uracari ngaha? Ndacimariye. Uracari ngaha nukuri. Yo. Okay, sawa rero mugire neza. Yagiye kubera wamuteye ubwoba. Okay, sawa. Okay, bye. So we just had to leave quickly because she's scared that they're gonna, poison us. She doesn't want us to be around this area. See, being that we came to America, there's people that are, jealous and they wanna kill us. And so my grandma, that was my dad's mom, the blood mom, and she's scared for us because a lot of people here can just literally kill you. So, but that was crazy. I don't know. Witchcraft here apparently is a thing. So she's saying that we need to get out of here as soon as possible. But this place is crazy. Oh my God, I'm so glad I came to see this. I pray that I'm fine, but it was good to see. I wish I can go around here and see more of this place. But they're all scared. They want to go back. They're all scared. Oh my God, this is crazy. Mom's already in the car. She wanna get out of here. We gotta get out of here. Nimugurure ngaha. Oh. Wow. Tuzohaca ngaha tusubiye. Yajya amahera ndayibagiriye ino ndari kumuha. That's it, guys. That's it for the tour. We're going to another city, another village, I should say. It's not a city, but peace.